Govornik i predstavnik studenta Katarina Karanović, apsolvent na ETF-u. Izvoli, Katarina. Dragi profesori, saborci, sugrađani i prijatelji, čast mi je da vam se obratim kao apsolvent Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i kažem jedno veliko hvala. Znam da vam nije bilo lako da se priključite borbi. Ima mnogo uplašenih, ali mi studenti pokazali smo da jedinstvo ruši sve strahove. I zato i sve vaše kolege i sve ostale profesije treba da vam se pridruže. Znam da ovo stanje traje nažalost dugo, ali sada je trenutak da pokažemo da nismo umorni, da nismo obeshrabreni. Još malo je ostalo. Samo ko ne želi da vidi, ne vidi kraj. Pamtit će se i ko je ćutao. Pa koga podržati ako ne mladost? Mladost koja se bori za pravdu, za odgovornost, za sistem u kojem će sve institucije raditi nepristrasno, nezavisno i bez korupcije. U ovoj borbi moramo ostati ujedinjeni, uprkos svim njihovim pokušajima da nas podele i međusobno posvađaju. Jer to je upravo ono što žele, da nas učine slabijima tako što ćemo se okrenuti jedni protiv drugih, a ne protiv sistema. Nastavnici koji javnim izjašnjavanjem o skraćenom radu ili totalnoj obustavi nastave etiketiraju se kao neradnici. Takav vid podrške ne znači da se njima ne radi, da im odgovara ovakvo stanje i da uživaju dok ne moraju da rade. Oni se izlažu ogromnom riziku jer im se konstantno preti otkazima, smanjenim ili totalno oduzetim platama. Njima se i tekako radi. Oni najviše i žele da svojim radom, znanjem i umećem vaspitaju i obrazuju nove generacije, da još mnogo života izvedu na pravi put. Svi želimo da radimo normalno i ne tražimo više od onoga što ćemo time zaslužiti. Ali kako možemo da radimo normalno u sistemu koji nije normalan? Kako da stanemo ponosni na naš rad, kada se on nigde ne ceni, kada ga drugi gaze i obezvređuju? Kako roditelj, prosvetni radnik, treba da se osjeća kada nakon što se svih godina trudio da odškoluje svoje dete, ono mora da ide van zemlje da bi imao normalan posao i platu za pristojan život? Profesori, maturanti, učenici, roditelji, studenti i vi sugrađani, vi koji ste ovde, budite ponosni. Nije lako u malom gradu uspraviti kičmu. Godinama su od nas stvarali poslušnike i zato hodajte uspravno. Budite ponosni, neka vas vide i čuju. I ne odustajte, kao što ni mi studenti nismo, a setite se gaženja, prebijanja, nazivanjima da smo strani plaćenici, ustaše, rulja. Ne odustajemo, jer ako sada stanemo, o našoj budućnosti odlučivat će oni lažni studenti ispred predsjedništva. Nismo samo prosvetni radnici, nismo samo građani, mi smo narod, mi smo snaga koja pokreće promene. Neka Hajduk Veljkovo junaštvo i Mokranjčeve note odzvanjaju negotinskim ulicama, a i beogradskim sada u subotu. Beograd zove 15. marta, čekamo vas! I da znate, kraj je kad studenti kažu da je kraj. I on zna da mi znamo da je, on zna da je gotov. Hvala. Bravo, Katarina, to je ta snaga mladosti koju svi želimo da podržimo i koju svi pratimo. Još jedan veliki aplauz za Katarinu.